Heoi, koe whakaritea he pahi hei kawe I ngā tāngata o te hapori o Wairoa ki Waiohika mo te whakataetai te matatini o te rā. Anei, arapaira tāwhai. Koi nei te pahi kawe I te iti o Wairoa ki Waiohika. Nā te komiti whakahaere o mua I nā whakataetai arohe o Ngāti Kahungunu ki Wairoa, te whakaaro I toko ake, kia āhei ai te hapori te haere atu ki te matatini o te rā. It's a 40-seater bus and it's going every day from Thursday right through to Sunday for the finals. He toru tāra noa te utu mo ia tāngata iara, I runga I te mōhio, I nā te utu mo te pahi intercity me te haere marunga waka. The intercity bus costs about $40, I think, for a return trip. He mema o mua a Benita Cairns mo te kapahaka o te Wairoa, ara te rerenga kōtuku. Nō kona ka whakaaro ake ia, he painga tō tēnei mona kai tautoko o te kapa. They have all their local supporters who are able to travel on the bus, especially our kaumātua, our elderly. Koe nei te wāhi tuatahi e tū ai te pahi, ara ki Wairoa tai whenua, ea hei ai te hapori o Wairoa te haere atu ki te matatini o te rā. Koe nei te tūnga tuarua mo te pahi, ara mō rātau e noho nei ki Nuhaka. Ā tai rāno mai ki konei ki Tūranganui a Kiwa, te wāhi tū ai te whakataetai kapahaka o te motu. Oh, māmaro atu. Tino māma. Waku whakaaro mo te haere atu ki te matatini, ki te tautoko ki te whānau ka tūpakari, ki te whakaatu mai me ki, te mahi a hene rehia me tāne rore. E ai ki te hapori, he nui ake nā mahi tōtika a te hapori, tērā o nā mahi kino a te iti, pēnei I nā kēnge nei. Ko te take nui ma te hapori he tautoko I nā whānau e tū ana ki te matatini. Sometimes we have our ups and downs, but you know, for me personally, I'm passionate and proud of this place. Hei te rā pare te pahi tuatahi ka wehe I Wairoa, tai rāno ki te rā whakamutuna o te whakataetai, ara te rā tapu. Rapaira tāwhai, te karere.